Uzavreli grad. Došli iz autobusa, bilo mi je hladno, bila sam mokra, bukvalno cijela. I nisam mogla reći da sam kisla sad cijela, zato što mi je slivala se voda, znači bukvalno na lice, kroz te otvore klima uređaja. Znači ne mogu reći da sam cijela pokisla, već sam rekla da mi je tako glava kisla i to je, kad plačete dobijete neki osjećaj promuklosti. I ja nisam izgovorila ovo. To je tako možda zvučalo, da li zbog tonovi, tu ne znam. Uglavnom tako je bilo. Po povratku u Banoviće pred školom su se okupili i učenici i roditelji razočarane djece, tražili su odgovornost direktora i svih onih koji su doprinijeli propasti ekskurzije. Problem je bio u septembru i niko nam se nije obratio, nije samo nama. Ima nas 125 roditelja i učenika. I šta ću ja sad kao pojedinac? Umjesto uživanja i provoda učenici su bili prevareni pa su se morali vratiti ranije. Da stvar bude još gora, autobus u kojem su putovali je prokišnjavao, pa je Melisa čitavim putem sjedla na mokrom sjedištu dok se na lice slijevala voda. Mi nismo imali dva šofira, što je zakonom predviđeno, jer nismo samo vozili drva ili ugalj, već djecu. To je bilo rad naše sigurnosti i bezbjednosti prije svega. Sve neprijatne nabrojane situacije koje je Melisa sa svojim drugarima i prijateljima proživjela niko nije spomenuo, ali su se zato pojedini novinari, internet blogeri i formaši okomili na nespretno datu izjavu. Naši bliži su povrijeđeni. Vjerujte da su više povrijeđeni nego mi, recimo neki naši bliži, da su neki otakali u nekim trenucima onih pjesmi pred toga. Ali mi smo sviznjeli s tim. Valjda kako Melisa vjerovatno ima lakše. Sad mama ko roditelju, šta? Kako da se braniš u ovoj državi, na koji način? I pored svega Melisa dalje živi život s punim plućima. Živim svoj život i ne izbuđujem se zbog izrugivanja. Za te osobe nisu me isprovocirale ni na koji način, nisam odreagovala ni na šta. Jednostavno nemam ni na šta odreagovat. To za mene su ti ljudi u stvari jedne napaćene duše koje su otuđene, usamljene i jednostavno preko Facebooka nastaje da dobiju neki medijski prostor i samo prezentaciju kako bi tako bili popularni, a u stvari nemaju taj kvalitet za tako nešto. Melisa je učenica završnog razreda srednje škole u Banovićima. Želja joj je upisati fakultet. Zbog teške materijalne porodične situacije i brata koji ima oštećen sluh, Melisa se rano osamostalila za razliku od svojih vršnjaka i na sebe preuzela brigu o domaćinstvu. U sretnoj vezi sa momkom, sa kojim se nada da će jednog dana zasnovati porodicu. Na kraju našeg razgovora je poručila. Ja bi im preporučila lično da se pozabave nekim svojim problemima, jer imaju sigurno nekog u porodici kome treba podrška prije svega. I da pokušaju da pruže ljubav nekom. Time će nadoknaditi tu usamljenost i ogorčenost prije svega. Da naravno pruže ljubav nekom ili nečem, a kad su bili kućni. Uzavreli grad.